Hallelujah. Praise the Lord, Hallelujah. Kaito kaham, bini kairokma, hamzakma, te bini hamarirok, paiflaya. Haina hai syap kaham, haina hai zora kaham. Kaito ni kok ni bagay. Kaplay ki appreciate na. Kaito ni kong kuplong ki suma bay. Hallelujah. Praise the Lord. Tomun kaito ni kok logi tongo ke. A kogo sung basa zak, a kogo ya appreciate ke. Arawana zak na kre, sundru zak na kre, ar kasrang zak na tong tok zak na simisi. Hallelujah. Praise the Lord. So abani bagino tirini ozora kaham seng magnang klailaya. Kaklay nor bahino belai kino. Kasrang zak te tiar mangnong na. Amen. Hallelujah. Pari seng kodo kuke lai bahal layana te kaplay ke kay tuni kong nusrngani bagi seng tiarang layana. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Oh shakatalari makarabasti kiri. Hallelujah. Father, thank you so much. Ozora kaham nang ramanisi. Apa nini zari seng kathang, nini zari seng kaham, nini zari seng tabu nini nukumi, nini zari kathar, nini zari amathang zak mungo. Hallelujah. Oh Father, thank you so much. Thank you so much, Lord. Lord, the body of Christ, this is your ministry. Hallelujah. Thank you so much. On platform ni bagi, on ministry ni bagi. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Seng nini busak ni kaisa part si nang kachini bokrok subay. Oh hallelujah. Nini tuidulma enough chini langmo. Nung si mera meragnay kaham, sungna meragnay kaham, sungna tuidulay kaham. Bebag saraw guide kainay tuidulay nung si. Oh hallelujah. Father, thank you so much. Thank you so much, Lord. Hallelujah. Je laibo edang itong nai joto ni shakaw nin tui kathar sarsaw Lord. Borong ni bemano ng plangka nin tui kathar baike ng kathar kalay kya nin bahan no sukangin ng kaham kalay kya. Thank you, Lord. Borong ni joto mutubzak lang mo ng piyok mani bagay. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh Lord, hallelujah. Je knay itong nai joto ni shakaw nin tui kathar sarsaw. Lord, thank you so much. Ng kok na mani bagay ng kaham kalay kya. Ng kok na mani bagay afa ng chini lang mo bless kalay kya hamari kalay kya. Chung saljak tong mani haksal tong mani ganao to pagya kaito bagay. Sang tabu kasaguli ya fyok zagose. Hallelujah. Oh Father, thank you so much. Thank you so much, Lord. Hallelujah. Oh shakatalari makarabatara bastikiri. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. You are the helper. Hallelujah. Nung chubanay kaham. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you. Thank you. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Hallelujah. Father, ozora kaham ni bagay na rahambay. Nini purang mawo fan tongo. Nini purang mawo kaplay tongo. Nini purang mawo authority tongo, Lord. Nini purang marok no kanara ni bagay. Serang na ni bagay chungtiya ng purang di. Nini thani yapar gaba. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Father, isang kodo kuke lai bahab layana. Di kodo kuke share book layer layana. Kabang ma. Chini takuk te bukuk song borok bahay no. Kaplay ke kaito ni kok no serang na ni bagay share man sitan. Amen. Hallelujah. Sung srai ke saiman thai chung Kerongo Kwrwikha. Sung srai ke saiman thai mungsasuk khajak mungsasuk tamnai Kerong bisungo chung Kwrwikha. Chung borong ke tam fyok jagose. Borong ke Kristo we baksa se. Borong ke sung katal langmao se. Amen. Hallelujah. Amuno tunya sung tebo kuthok ke tini busilai nai. Amuno koyo pali. Kodo kuke sung lai bahab lai nai. Te tawo pano saimya ko abhaisin takuk te bukuk songroni thaniwo sung share khaira layana. Te kaplay ke kaito ni kong sung tini serang lai nai. Amen. Amen. Te ang obono koyo norok tomu no kaito blessing ito mo. Kaito hamaring ito mo. Te ha kaito ro tomo belai kaksang zak tong tok zak. Mungsa pano suzak nai kri abahai satisfaction kaksang mungo tomu no tongo ke share klay. Nung je blessing ito man kaito ro comment section share klay. Nung je kaito ro asika hamza zak comment section share klay. Nini testimony share klay. Kaito ni mungo nang kutro klay. Hallelujah. Praise the Lord. Sini kaito musung zago sung bini mungo kusuk ke lob thang te bini mungo sung kutsuk klay den. Fari boss imisu lob zakna ni jog goba. Fari bini mungo sung kutsuk klay layana. Sini testimony by kaito sono bless klay mani a blessings ro ni kog ro no sung share klay le mani bishing te. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So abuni bagin fadi asung elambak na ilene Colossians chapter 2 verse 6. Colossians chapter 2 verse 6. Colossians chapter 2 verse 6. Tam sujak tong. And now nisaw. Hallelujah. Tam nisa just as you accepted Christ Jesus as your Lord, you must continue to follow him nisaw. Hallelujah. Nang tabuk
yes nung tabuk Jisu no subrai hini go shikaba nung tabuk Jisu no malik hini go shikaba nung tabuk Jisu no bebak hini go shikaba hallelujah tabuk nung bonon ruk tarsidi bini nung khanasidi bo tam musungjak azagaw nung tongsidi hallelujah praise the Lord tanghin male nung subrai malik bebak hini nung jehetu Jisu no go shikaba nung bini kok ma khananai haikaba tamo nung bono follow ma klaisinai te kubum jagawya bini fasingo simis ngnani nangsinai hallelujah praise the Lord tangin male sen tomung no korokso sini under samung khlayu hungke but romdi kaisa private company phanungka aro boss tongo a boss ni kokno ma khanao okay but the direction no aba haino samung ma khlayo tabu Jisu Christ nung subrai ni go shika malik ni go shika bebak ni go shika means no tamo nung tabu bono no marak tarsinai bini no nung makhana sinai hallelujah praise the Lord tani male jefru nung bini khanalai afro ni life of perfection sopainai jefru nung bini khanalai te bono ruk thanai afro je mu bomu sungjak mane nini ani langmao te je bokaham khlai mani je bokok khanaman nini ani bagai aw bebak nini thani ani thani o kuplung ke nuksak nai amen hallelujah so apuni bagino faidi okong no sung salayana ani Jisu ani subrai ang bini se khana sinai ang bono simi se rak thar sinai hallelujah praise the Lord tangi malo tomung no sung Jisu no subrai hini go shiwo haina hai rak thar mani hingke haina hai tamnai kok khana mani ke sung sani abo hake ungya okay abo hake kon di rungya sung Jisu no jeto subrai hini go shikaba bono no marak thanai bini no sung makhana lainai Pari teruk sung pori layana te buzi layana. Hallelujah. Tam sanai di. Let your roots grow down into him. Tam nisa. Let your roots grow down into him. Okong sawi tongo nini yarong bini tanio surdi nisaw. Amen. Bopang tomong no yarong sunani bagay hamanya hengke. A bopang kwa gritango. Jesa bufang fana nang kaidi tomung no a bufang yarung sunani bagi ha manya hangke botomon hao bini yarung no suri manya hangke a bufang kuwagai kalai tangi payo yes obono kubui hallelujah abuni bagino nang tomung no tabuk saiman sidi nang tomung no nini yarung Jisu suriya hangke Nini katungma tomune Jisu kri hingke. Nini rekharma tomune Jisu kri hingke. Nini kasrangma hakam nini bebak submission tomungno Jisu Kristo kri hingke. Jemon bufang hawa yarong suri maya ngi kuwagi thangmani hai. Fuisha zagi thangmani hai. Sem nini life bo obahay no ngnai. Nang tomungno Jisu yarong suriya hingke. Jisu nang tomungno bebak submit khlairi manya hingke. Jisu nang tomungno okay poito khlai sugui bini thaniwo nang asawi manya hingke bufang jemon yarong hawo suri maya ngai puisa jagi thangmani hai nini life bo obahay no ngnai Jisu Kristo nang fully submit khlairi manya te fully nang poito khlai manya ne mani bagai a puisa jakmung okay haikaba tamni sanai aje tamnai samung saya haikaba aje mothang jakmung kre langma aje sumsok life okay azagawo nang kalai matongnai hallelujah kaito lama hisabe chuni langmo sabono rohor ke Jisu Kristo no ar kono daud kre ar kono chengra kre abo kuboi hallelujah goshi manya ke abo nini problem but kubui no kaito je lama hisabe nini ani life nini ani langmo rohor mani abo sabong ke abo Jisu Kristo se amen praise the Lord hallelujah abun bagani elam ba ko sawo nang Jisu Kristo sa yarong sudi nisaw. Bufang how yarong suke krag is like krag ongo tebu yarong kutong rurug tebu bufang rag rurug nobar wate jasuk pano okay tamnai kotor fighting abay nogbar wate ban kundri pan fighting a bufang ni yarong no pusawi manya kutuk ke how yarong surzak ang mani bagay same nang tomung no okay nini yarong nang Jisu surzak ngke Nini submission, Jisu hongke, nini asama, Jisu Kristo hongke, nini bebak, subrai, nungse, ni jefru nung Jisu ni fasingo ngai, okay, nini aze,
Okay, ayarung surjak Jisu Kristo mani bagai. Kabang ma abahai romni bufangni bagai nogbar phaibani hai. Nini life bahai no nogbar kotor phaimano. Bufangni bagai okay watei ban kundri phaimani hai. Abahai nini life sok paimano. Abo a watei ni kongno sawi tongya. Hai kaba aje nogbar kotor ni kongno sawi tongya. Abahai kabang ma problem zengzal. Okay, kabang ma abahai sengsaro je tongmani kuplung apola hamya apolani pan. Okay. Abo nini life pai keplain painai neng Jisu Kristo yarung surjagya engmani bagai. Ang teisho purifiran kanadi. Let your roots grow down into him. Nini yarung Jisu Kristo se kuthuk kuke surjak engnani nangnai. Hallelujah. Praise the Lord. Naidi Zefru nung just Jisu Kristo as a niyom, as a rules hisabi nung tongo. Christian dong ke Jisu no puji pu, ay ka ba poito klay pu suri pu, a pu, abo tomon din thani koplong kang ke. Genuinely nung baboy kerengzak kray, tomon genuinely ni yarong bini thani surzak kray. Tomon nang mono fully asawi manya hengke, tomon nang fully bini thani poito kalai manya hengke. Okay, kabang ma sengsara abahai jengjal kotor tongko, Kristo kerirok no apolahan ya, kalai saka soprogui mano, a soprog zak mau nung bo khop zak nai, afro nung surprise ta nang zak di, ang bo Kristan noble, tangan thani hamahayan. Ang Jisu no kolomble tangi an khani ama hai sokpai nang afro surprise ta nangdi. Hallelujah. Bo phangja sakpan kotorong thang yarung kri hingke nokbar phaima bai phusya jagi thangnai. Nang bo jasakpan Christian life, okay, Christian life nini jasakpan omar kolok thang tomung no soi Kristo no nini yarung surjak kri hingke jefru kaisa jengjal phainai problem phainai afro nang kelai saka pusya jagi thangnai. Kelai saka phola hamya a shaitan nini langma phai samung kelai pai mannai nang afro surprise ta nangdi. Afro mo tangin kha abahai nang ta handi. Nang yarung surjak rei Jisu Kristo abuni bagini shaitan bo phan mano. Hallelujah. Praise the Lord. Abuni bagino ani khapang ta khote boso. Phaidi sam ton la yan Jisu ose. Phaidi fully submit sing bini thani khlai layan. Phaidi yarong sing bini thani se sur layan. Amen. Teu por len sing Colossians chapter 2 verse sing ke 7 pori tungang and let your lives be built on him. Hallelujah. Kaham ke khnadi. Puila gatam sa yarong sordi abon pore gatam a jaga sing tor di ni sao. Mane bini thani nang yarong sudi bini o nang tordi ang teisho pori tong kanadi. Okay, let your roots grow down into him. Nini yarong bini thani sudi and let your lives be built on him. Nini langma bini o se nang songsadi. Bo phang yarong boro sur hawo bobo jaga tor a hawo no botoro. Nang bo yarong boro ma sunai Jisu tormani nang boroma torna nangnai aron nang tordi. Te kubun jaga tormani bai kono nani krei. Sengsara borok kotor hunjakmani bai mathangjak mung sokpaya. Sengsara ranggenang hunjakma bai bo mathangjak mung sokpaya. Okay, sengsara celebrating mani bai bo kaitani mokolo kahamungya. Nang jefro Jisuo yarong sunai biniwo nang tornai afrono nang je kaitani nokungni akai to nukuni mari abo. Amen. Hallelujah. Waire wai ma sawo nang khnai nai bi sengsara khunjo kai. Tamo kelangkari. Tamo kokhnalaya. Tamo walai suglai. Tamo bothalai. Tamo sheglai khoglai. Abo shimiru nang khnanai. Reason tamo saide man. Reason shaitan ni purpose fulfilling itongo. Bahai ke borok muni surok
je kaito lama hisabe remani a lama Jisu Kristo a Kristo o yarong surya ta a Kristo o oko songsaya haikaba aro basaya ngi tongmani bagai soitani naharmung John 10:10 senglogo oko tamo sikok khognani phayo sikok botharnani phayo sikok sokomonani phayo borok munishuro khokjagai tongo right abo borok munishuro bothalai tongo abo right borok munishuro tamo komori tongo abo right angke soitani purpose abo bebang nangi tongo soitani purpose tamo khognani borok khokjagai tongo soitani purpose tamo botharnani so borok bothalai tonglayo soitani purpose tamo komornani borok komori tongo tangai Jisu Kristo wo yarong surjagya abuni bagai Jisu Kristo wo basa jagya abuni bagai sengsaro basa ja sengsaro okay yarong surjak sengsaro bebak bukha berajak sengsaro wansukma bebak sengsaro ma kaito kaham bini khairokma hamjakma bini hamari rok paiplaya abono sindeng saimandi Hallelujah. Verse 6 okong saw. Nang tabuk Jisu no subrahini go sikable rek thar sidi bono. Yarong shor di bini wo basa di bini thani wo. Kaito kaham. Mo belai hamzago sengno. Ashike hamzago. Amung sabai sujak nai kiri. Hallelujah. Apuni bagino yagulo tamsa then your faith will grow strong in the truth and in the truth you are taught and you will overflow with thankfulness. Hallelujah. Jefru nang Jisu yarong surjak te Jisu no basajak arano nang toroi tongo arano nang basajak means tamo nang bini khorang no khanai mannai nang tomun ani gana screen ke nangani khorang koi khanano tomun no live session choli tongmani o jaga nini khonju kus screen ke nang khade khanano ba khanaya nang Jisu Jisu Kristo wo okay bini wo basaja bini kogno nang khananai hallelujah tamung nai automatically nin thani tam sok painai you will overflow with thankfulness hambai bai mang nang kuplong nai oh afa no hambai of mini zare ang accident o kalaya o afa nono hambai o subrai nono hambai bemar sengsara kuplong ani thani se sok paya hambai afa gabang borok tini tekto jengzalo klaija a tekto jengjal ani thani kusukrikha hambai afa hallelujah praise the Lord saimandi o hambai gabang borok rena ringya tini bukugo hambai krei musung phana bo hni maya hambai kai to no eba saksak so torjagi to nai pwa ang khlaimani ang mankha okay anda tising nable ang gri gida ses ang dom bagasi ble mane ama hai kungsung ma jagas thangi sogi nei ba bo Jisu Kristo krei yarong surja yang mani bagai bo tamo hambai kai to ro langman nang ramani si hambai kai to samung nang ramani si hambai kai to nini jar jang shape nini jar tu jang accident klaya nini dar tu jang asaka hamsa ja hambai kai to hallelujah praise the Lord o bukuk tu hambai kai to no ramani abo overflow nai asaka powerfully ongkor nai praise the Lord tini borok hambai rena siang mani bagino bipodo kalai to je jagawo hambai kai to nangani sumsok no sakakha hambai subrai nin thei bayane sumsok kakha hambai rei manya borok tabuk phano hambai re ma jaga sokpai banya tangi hinmale Jisu je subrai abono goshi manya Jisu je malik abono bogoshi manya Jisu je lama babono goshi manya Jisu je samung babono goshi manya Jisu je light pohor babono goshi manya Jisu ni thani je bebak phan tongo abono bogoshi manya a goshi mai ne bagani boyaru musuri manya
yarung surima ni bagani bara tori manya. A tori ani bagani bo hambai bahanya rui manya. Amen. Kaito kaham. Sabun bagani tinin simi. Nang tomuno Jisu hungke. Nang tomuno subrahini goishu hungke. Ni ruktarma Jisu na nangmai. Ni yarung surma Jisu na nangmai. Hallelujah. Nang aron basa itong ni nangmai. Kaito suno belai ke hamza ko. Next poritong krani verse 8. Don't let anyone capture you with empty philosophies and high-sounding nonsense that comes from human thinking and from the spiritual power of this world. Hamsa. Nang nunya nonsense kok. Nang nunya sengsani philosophies. Nang nunya okay sengsani kebang ma. Abahai kono samungo suya nini life. Abahai kok rok bai neng tap hem lok zakdi. Lama ta koror zakdi. Tini borok belai bunyi kok kenau. Okay. Mari, aro kisah kok bang lai kapu. Te korok sedang ni sanai, mar lai tong lai kya. Ngahain hai a kok tang bawai ke sogoi unai, dangas nagi tong kapu. Hain hai kok pizza kita mu sogoi nai, terus tiga po 10-15 zona. Mane kok apa hai ke pizza go, apa hai ke pizza go, nonsense. A kok ro borong tam klai, destroy klayo, komor roi kibu. Abu ni bagai no, neng tomung no kenanani no musungo hungke, kaito tamus hani ni bagai, abu no neng taisha ke kenadi bekau sudi. Hallelujah. Nang nunya sengsani kok no bekau suoi joy point ngai lama ta korodi. Sengsara abahai taisa laisa kok kerei neng kaito ro tori man naija. Sengsara abahai taisa laisa kok kerei je okay tamo metangjak mungo sok pai naija. Hallelujah. Ambagin saimandi. Keboi phano lama ta korjak di. Don't let anyone capture you with empty philosophies, high-sounding nonsense that comes from human thinking, okay, and from the spiritual powers of this world. Okay. Ini borok sengsani sekal gi kirijak layo. Aing lamal di tangge sikirijak pu kirijak layo. Dibu kiring ke rokhamia manjak pu kirijak layo. Oma tabuk season salajang ma jora bemarok layo. Hallelujah. Tini kaito belai ke kaham. Suno belai ke hamza. So, neng kaito ro, Jisu neng subrahini goishika. Hallelujah. Praise the Lord. Neng tam ni bagai, asungsani polahamya sekal metai montro neng apa ni kiri jaga itu. Bina asuk dah komodo tong ni life of hai keplaying pai nani. Ha? Dibor kiring ke tam problem tong dibor kiring. Tam kiri jaga nengaro. Har sikiri po sabuni komodo tong nono sikiri nani. Tamni bagai neng sengsani a nonsense nang nunya na neng kiri jagai tong. Je kaitor nono ketang khlainai sha, ketang ke tonai sha. Okay, a ketang na bothari manna ni pojo khomota tongo. A kaitor no. Okay, neng saime ko deu ta kono. Neng saiman kana neng a kaitor ni busang namle. Ga a khomota ganang a kaitor no beba bono ke neng kiri na ni siada. Kiri ke kaito no sekiri di. Bini thani beba khomota tong. So a kaito ni thani wo seng kiri mani sele seng mona hamzak thaisi tang male bozuna se ke hamzaka. Asike hamzaka. Among sabai compare khlajak nai kre. Chini je tomung seng je jaga khlajak thainyani jugon usum butharliya kathar khlaina harka. Kaham khlaina harka.
bini nukung ni sono klaike. Hallelujah. Kaitor sono belaike hamzago. Kaitor sono belaike hamzago. Amen. So aboni bagini faidi jeng onang nunya sengsani pan haikaba sengsani aja montro sekal haikaba gobang ma ama hairok no takir di abrok beneng tui tam ta tui dul jagdi aboni thani kuno effect khalai pe manya amro ni kuno khomoda greni ni life ni langmau because nang kaito ni nukuni. Amen. Hallelujah. Baksa linggo habui mai ngi tong kan laibo zara group admin tong nai rok da body of Christ ni so group share khlai re za bai di live video hambai. Ake sentam no verse 9 no for in Christ lives all the fullness of God in a human body. Wow. Naidi bosak habai senamjak abo kubui. Piaba nang Jisu bai kereng mani bai ob bosago joto tamisa ang teisho pore tong kanadi in Christ lives all the fullness of God in a human body. Hallelujah. Akai to ni joto pan tabuk Jisu Kristo ti Nini Langma wo. Sini kai to belai kaham. Sunobo belai ke hamzago. Amen. So tabo kai to ni pan nini thaniyo. Tangai nang Jisu bai kereng kha. Jisu ni pan ba mahai. Bolama himi tongo. Hola hamya bono no ki siri khogo kiri jago. Tam jorang ye sini sangno sokmona ni pai. Hallelujah. Jisu ni pan ba mahai. Hamka thani. Han ma ba yang hamis tongkha. Nukha Nuksidi Apan Guthuise Tangiba Lazarus Tangibas Basari Oboka Jishuni Pan. Hallelujah. Bukhobai Bebakno Sopungdik Agamla Tui Sopungdik Ashan Angor Buti Kaham Gatawa Jishu Sab Kurungzak Nung Jishuni Pan Borotong Nin Tanitong. Hallelujah. Simon di nung pan gana. Nung ereng liya nung belai special si. Nung Simon di abano. Kaito kaham. Mini kairok ma. Hamzak ma. Pipe laya. Mong sabay suzak na ikre. Amen. Aboni bagino. Verse 10 tamsa. So you also are the complete through union with Christ. Direct declaration. Nung tabuk complete. Nung tabuk pan ganang. Nung tabuk sengsasa pohoro tabuk nung. Jisu zaman sengsari pohorong mahai. Nung tabuk Jisu bai kerengi pohorong ke. Somong ke. Nangkuk maning ke. Hamsa zak zaga nung sok bai ke. Hallelujah. You are complete through the union with Jesus Christ. Simon di apa no? Nung prapan ganang tabu complete samung paisak pura ready. Hallelujah. Cobawo nung ongkhorjak already. Apola hamiar no dupung sagar honani bagai. Kuno odikar kiri jesung montro panang ten. Nini thaniwo odikar kiri pan kiri hapai nani bo mini pan no punok nani. Nung subject apply because am malik by nung kerengzak am malik a subrai saboke Jisu Kristo. Hallelujah. Asuk apply zaga tong to shondro masao kiri wongke am musanya. So Jisu no subrai hini goshika means tamo kaito romani lama no sung goshika kaito romani lama no goshika mane tamo. Kaito no kaporu kasang.
kaito musung jang matamo sung bini busaba busangi keplai ke yapri seteng pan gana ke tongtheng so Jisu no subra hini goshika a lama sok paike a pan gana ke sok paike yarong bojaga surjak Jisu Kristo bojaga basajak Jisu Kristo bupang jemon yarong kutuko surjak nge kuwagi thangyang mahai jengbo yarong tabuk Jisu Kristo surjak ni bagai kuwagnani jaga olia sung tabuk Hallelujah. Praise the Lord. 주님 가이들수나 함자고. 아 함작만이 바그이 비니 타니 저도 똥만이 아버 니니 아니 클라이캬. 죽나 하오 저도 똥만이 아버 니니 아니 클라이캬. 아멘. 능 탄상 칼로 따복 지슈바. 안 바기노 all the spiritual blessings 저도 needs. Okay, asukna hani 저도 spiritual blessings 승제 낭의 똥만이 하부 찐이 랑마오 꾸플롱 클라이캬. 정 지슈바이 탄상만이 바그이. 아멘. 따복따모 hambai apa hambai kaitor hambai rezaknai simisi Ephesians chapter 1 verse 3 wo okok no sijak tongo hallelujah kaitor jungno belaike hamjago kaitor jungno belaike hamjago amen aboni bagino sung tabukle srai srai englai thai so you also are the complete through your union with Christ. 정답은 complete. Hallelujah. 정답은 complete 자가오. Already Jesus 사몽 빠이 클랑카 빠이로의 배박 tiar 클라이자 아 tiar 클라이자 아 자가오 정답은. Amen. Who is the head over every ruler and authority? 아 지수 사보 승제는 수브라히니 것이카 승제는 말릭 성카 승제는 포이토 클라요 아 지수 사보 head 저도 ruler 저도 authority 저도 판 아버니 사카 고고 사본게 예수 그리스도 할렐루야 가이도 증거 벨라이케 함자고 yes sini kaito chungno belaike hamjago a hamjagmani bagino chungno tola khitung a jagao tonliya bokrok phan ganang odikar ganang haba hai jagao tu phaike nang saksangno abho tangjak sidi a khitung tangjak ni nung tabu nang bokrok bai kerengkha oke tabu a bokrok ni phan ni thani utongo hallelujah o yak tangi tisa bokrok dagiu a bokrok ni phan bai yak tisay mon. Okay. Oron hoitin bebang koman sokoy blana. Bokrok chol liya katamo yak chol liya paralyze. Gatabu chini bokrok ka kathang. A Jisu kathunya mesani kathangi thangi basaka. Tini bo kathang khana bo kathang malbrum ni kathang. A kathang Jisu Kristo bai nengang tabuk tidu jagi tongo. So tamo pan jagaw seng keplai jagaw. Bokrok soli tong mana tamo, iko, buku kuading kuai manu, memang soli tong, bokrok koman klai tong. So neng ang Jisu bai koman klai, Jisu bai ketidu zakna ni nang, bobai seng yapri shere zakna nang, sakni pan baya. Amen. So tabuk sabo, neng ang complete, pan genang da pan kerei pan genang. Soitani odikar toro tong Nini Langma kerei. 땅에 지수은카 저토니 사카 꾸고 동나이 아 보스 아 보스 바이 삽 그런작 능앙 so 능앙 버석 판그랑 따부 사이만데 아멘 when you came to Christ you were circumcised not by a physical procedure 능제 프루 지수 속바이캬 능 already circumcised 마네 따모 사쿠 라자 그니사 Okay. Abraham ni bosong sijak na bagitam nang sak bukur rana nang celarok ni sak bukur. Okay. Hakis Abraham ni bosong ni sijak na. Getabu seng tam na a Jisu ni bosong ngo hapna ni bagi bukur rana nang liya.
when you came to Christ, you are circumcised. Jisu sok pa keman chung already kas khobjaka. Colossians chapter 2, verse 11. But not by a physical procedure, by Christ performed a spiritual circumcision by cutting away of your sinful nature. Ang chini hinge bahay ke sing circumcision sok pa kya hai ke ba bahay ke sing a complete jaga sok pa kya ke Abraham ni bosong hunjak na bagay sakur rajang na nango tabuk chung ke tangai kaito ni nukung ni hunjak ang ke Jisu Kristo chini sumsok no sekaka. Agi ke bukur sekaka maro horo bosong khobjak na bagay tabung ke Jisu phai sumsok sekaka sing tabuk kethar kaito thamo kethar a sumsok no sekaka Jisu romani bagay chung bo kethar jaga sok pa kya tabuk sabri nukung ni borok kaito ni nukung ni borok. Wow. Mane tamo dini ani khlai te khni kun phan krei khlai nai sa khlai kalangkha abono gosina simisi. Yes, aba ani bagni khlai ja kha hanai. Hallelujah. Agi ngeno te khoroksa ni bukur rama bai te khoroksa benefit nya joto no bukur mara nai. Haikese ba abosong ni hamjak nai. Tabu ketamo poito khlai nya simisi. Gosina simisi. Aba ani bagino a Jisu Kristo payo. Ani bagino bo thui saklay. Ani bagino bo thuyo thangai basao gosina simisi. A Jisu tlang baikha sumsok sakaka a sakakmani bagino sengke bojagawo direct. Hallelujah. Buku rama baya buku razagia wino a Jisu sumsok no sakakmani bagai sengtabo kaitoni nukungi kaitoni bosongo sengtabo. Amen. Kaito kaham. Bini kairokma hamjakma paiflaya tongtok jakmangda hakatamno verse 12 for you were buried with Christ when you were baptized and with him you were raised to new life because you trusted the mighty power of God who raised Christ from the dead. Ake kaito no Jisu Kristo no sangsara rahoro chung poito khlaikya. Bono kuthini kathang ka thangi baso chung poito khlaikya. Hallelujah. Ake tamo chung pura sini sak sabni thani beda gire ka Jisu ni thani bo. Thei bo Jisu kathango bo Jisu. Bini daratino ang kathang. Tei bini zarinyo molbrum ni langma ba ani. Amen. Abo hake sing submit khlai remani bagai. Abo hake sing sakbe dok sugi remani bagai. Hallelujah. Sing ashik better jaga sok paikya. Ashik keplai jaga sok paikya. Kau tong thogoi hambai renani simisi tabu. Hallelujah. Praise the Lord. So abuni bagai no tong thok sidi. Khapang serang sidi. Tini Jisu hanmani belai keno borok tai akai ke hano but tangi bar tangi waire wai tangi saplai mang tongan nanglai tangi bini koga si important because bini zarinyo seng amuthang jak mung jagawo hallelujah koroksa seng tani muthang jak muni bagi kono solution tore tong Jisu no kare tore tong nin thaniwo Jisu na kare molbrum ni langma tongo abahai toro tongnin thaniwo shep kare abahai kuna lama kare nin thaniwo lama khoroksa sosuno abongka Jisu Kristo amen ambagi no seng verse 13 no poriken go you were dead because of your sin and because your sinful nature was not yet cut away then God made you alive with Christ. He forgave all our sins. Jeng kethiyo tongmani. Jeng kethiyo tongmani. You were dead because of your sins. Sumsok ni bagi sing kethiy jagao tongmani. A kethiy nyong kori panyan komota krisini. Kethiy sing ke ba? Nang nai nai di tabung ni main kaisa problem sela siklarok mane gobang kuk siklarok no drug addict ngi tongmani bonon nang sadi aro nongkhori phaisi di bo khnaya tangai bo amo a jaga se ke addict ngi kha ak thei jaga bo tabu
nung jesekpan borok pan ready ba jesekpan borok nung encourage khaji bare nongkhori phaimanya amagi tam khailai rehab center matlang layo jor jobardasti okay aro maton layo tango talar layo ongkhori maya ja drugs maya jaga maton yo mane drugs ba haksal maklayo very painful abo botongis maya abo sara haipon boro maton yo same sengke thei jaga tongmani phiaba kaidor sono tam khlaika kalai sakeno seng mayangi tongma jagao asum sono sakagai mayangi tongma jagao bo phaika okay jisu no rohorka titamo kalai sakena asum sono sakaka je kuno sinimung keringi tongmani seng kaidor ba gana phanyani kuno adhikar keringi tongma jagao kalai sakeno sengno bini ganao sengno to phaika He forgave all our sins. Kalai sakeno bornakari rebaika. Hallelujah. Praise the Lord. Tabuk jeng aja nakar zak life, aja kathar life, akaham life. Ab chin thaniyo seng bahake kupulungke toni manna hingke. Hallelujah. A Jisu yarong sormani bai. A Jisu Kristo wo sak bedogi remani bai. A Jisu Kristo bebak submit khlai remani bai. Hallelujah. A drugs anai bo bahake drugs ni ongkhori phaiman ke bono rehab center matlango bono talari matono drugs be haksal ke matono. Mane a jaga wo a rehab center matono bono. Same nung bo bufru kathar aje manmani nung je kathar mano continue nin thani toni mannai akaham man mano nung bahake nin thani toni manna hingke nung Jisu yarang sormani bai. Hallelujah. Jisu Kristo basai tongmani bai. Bono rokthar mani bai. Bini kok khana mani bai. Akok no bakhaw nung bethe bethe ko tonmani bai. Hallelujah. Praise the Lord. Wak no teitukri rekha. Balai kuchung. Phiaba tamu harpega thangi rohoi phiru. Kaitor sungje sekali mayangi tongmani sumsok no Jisuni theibai ke susai rekha. Nung haine hai tabuk wak haike sengsara a harpega thangi bo tukui mani hai nung sengsara thangi tongi phiru aron aron nung kelegi phiru hungke. Je kaitor kalai sakan no sekagi mani. Nung abona haine hai beluria nung ara thangpiru ko bahake mai. Abun bagino. Kaitor Jisu Kristo to nini ani jotoni sumsok permanently sekagi rekha. Tabu nung abon goshina nangnai. Ang jeto kathana ka kahamang ka Jisu ni date aro nung yarong sorpanya nangnai. Jefru nung Jisu yarong sorzak basa jak bini kogo tongo. Okay. Nung bufru jani naslana sengka atomung hamiano asamung shitran nung sai manglak. Kutkoni. Aman an tatu faidi. Kelai sakena nung abone avoid khlane menamjak nani chengnai nung agi je samung no motom jago samung sitrano an nung mung sitrano je nung motom jago abon nung menamjak nani chengnai kai no diabana roni nori rohdi. Okay. Hallelujah. Sabni bagino bishing hoide seng pannango o physical complete nai thok kaham kathar ke tongmani ba a bishing hoite no sab slaika Jisu slai phaika nangabna accept khlaina ni nangnai nangabna go shuina ni nangnai. Hallelujah. Kaitor sunu belai ka hamzak a hamzak mo nang buji sibi saiman sibi nang sak nange tangjak sibi abono nang sak sanasa phangnang tangjak sibi nang sak sanasa sinai tangjak sibi elambago sung thasing porikha sungsani gyan nonsense a sungsani gyan abo nonsense among sa thayo beli diabo abo okezu abo nini kun profit kre nini ani jefru bufru profit Jisu yarong sormani bai nini ani bufru profit a Jisu tongmani bai.
Nung Jisu tongo yarung suza bini kok kuplong. Soitani homotafan kere nini gana painani. Nini gana basa painani bini kun odikar kere. Nono nukhino bo kiri jago. Nung je lamate himu botai himregia. Okay. Nung kotolenge bo makaro. Nono nukhe bo sundro. Nung agi Jisu kere purung gangke horno bo kiri jagnai, diborno bo kiri jagnai, o bo phangthun daunu kiri jagnai, aron nung sati ko bori painai. But Jeffro nung Jisu yarung surja, soitan nono kiri jagnai, nono nukhino bo sati ko pronai, nono nukhino bo kharnai, nono nukhino bo sundro masanai, nono nukhino bo a jagari kotoli ma thangnai. Tabu nung bo life no nang. Nung bo life no nang tabuk Jisu kering nung horobo kiri jago, diborobo kiri jago, hainu bo kiri jago, tongke wana jago sundro, a life no nang. Na anytime bebak jora wono soitan nono nukhe kiri jago, nono nukhe kharo, a life no nang nang. Bo lang mo nang nang. Bo life no nang nang sadi. Choice din thani wo. Hallelujah. Kai tur sungno belai অধিকার গণাং ক্ষমতা গণাং আল লাংমানো রেখা যিশু খ্রিস্ট তুই নং সাবনো গদ গসি সাদি হালেলুয়া যেসুপানো নং ওকে নিনি ফান বাইকে নং কাফরাদি আং মহাইকে টংসিনাই নো মাইয়া nung Jisu submit clay sak zora ap phola ba ke tuidul ja ya sak zora okay bini musung ma no nung goshia sak zora okay nini life nung je sik pano control clay na nai di no a control paw nin thani shop paigla hallelujah nung Jisu bai control clay ja ya mane no nung shaitan bai control clay jak nai Soitan nono tangi control kaya angke neng sakni musung tin nono tondo nani bagai kaitor be haksal kaya bagai soitan nono control kaya nai, but Jeffrey neng kaitor be control kaya jak nai, abo asike seng sasa asike nai thok, abo asike khatung khajang nai, hallelujah. So amon bagai neng tabu sabai control kaya jak nai abo se, soitan bai je control kaya jak nai na kaitor bai je jaga neng control kaya jak aro molbrum ni langma tongo. Soitan baja jaga nung control kai jaga aro molbru ni bagai thui mung tongo molbru ni bagai tek to tongo okay tabu nung bobo no choice khlaya busi but saimandi je sum sogno sung sakali mai yang thongmani Jisu Christ wai sabanya sakaka sung kaito ni gana phaime ngai tomon tabu kaito ni gana sok pai kya belai kaplai jaga sung tabu amen hallelujah tini chorai drak saka basa sikla siri khokjak drugs mayangi okay bahan kohoyingja bekereng bukurungja mokol buskang thimani nugui tong buma bufa nung buma bufa hanjak nai nung je nukhung khanai je nukhung khawi no nini nukhung charai sok paikya an nukhuni malik kai to nin nukhung tore tong am nukhuni malik kai to nin nukhung kring mani bagui no tini drugs applying paikya shaitan drugs baki nin nukhung no sokomana nai tongkha tomung sitra ba ke nin nukhung no sukamai tongka khogui tongka buthari tongka sokomori tongka nung saide man saime ke saiman sidi ha hamjago kaijak laikya bihik busai borisala thing tongo but nung je bihik busai o bihik busai je sanam nai o borisala no je sanam nai o je kaitor abuni nukhung tore tong tomung malik tongmate anno khungkun dinal leta patangla khamu tini drugs keplayingla khamu tini soitan obake phan purogui maningla khamu tini nini nukhungo malik krini bagai nang buma hanjagai nang kaitunu siniang mani bagai nang bufa hanjagai nang kaitunu siniang mani bagai nang buma hanjagai nang bufa hanjaknai nang kaitunu sinimate kaituni kongni bisingo tongmate kaituni kok tomor no nukhungo tongmate tini nini busa obahake bekarang bukurung no nangla khamu tini nini busa o sikla hanjaknai ro asa sitra jaga sogigla khamu tini borok komplain simir lai tong lai tangai sikla charai rok draksa tangai sikla charai rok tomung sitra tong tangai sikla charai rok porashunau korikha tangai sikla charai rok asa yang bom borok komplain simir ui tong layu tiaba nukhungo je malik tong nangmani akai to tore tong a nukhungo je nangmani akok akai to ni kok tore tong hallelujah kokha busi nung saimara nangnai nung je kai to nukhungni
nang je pro pokjaknai shaitan phanro painai shaitan je jaga phanro ara khokjakmani simis nukjaknai shaitan je jaga phanro ara butharmung thüimung simis nukjaknai shaitan je jaga phanro a jaga komormung gmamung simis nukjaknai hallelujah nang do phano sabna musungui tongo phiaba tomuno kaitor kri hinke abu kondino sabjagla nang no khongna musangna musungui tong nin bsana nang slanya musungui tong drugs ni phiogna musungui tongo tomungno kaitor kri hinke a kaitor ni kogbai ning tuidul jagi hinke a kaitor tomuno malik mane anni no khong tomuno kaitor malik ing ya hinke no not possible hallelujah amangi takphan leria ko takbu zora magnangi thangya ko takbu zora tongko takbu khaki philani zora tongko tabo bondini baga shep tongko hakeba Jisu no already rohori sungsar dongso khlai mangkamu tini suk zora okay a rapture tangi shok paya tini suk zora Jisu phaipena himan tangi ingya ko ke nono na singi tongo nang khaki philding na singi tongo ngini no khono na singi tongo nono na singi tongo nang khaki philding kaitor musungjago nang ba haino bini no khongo malbrun bagi tong phaiteng kaitor musungjago kaitor nono ba hamjago nono hamjakma bagi no फाइनाय हनमां ओके आपाय थांनि जरा हनै साजाकमां 2022 बसरङै थांका ओके जिसु फाइनाय हनै सामानि आइजे नै बेसिंकै 700 years नि यागुलो सकपाइके ओके ताबुक जिसु तेइसा फाइनाय हनमानि 2022 बसरङै थांका ताबुक फानो सकपाया रिजन के नों काइतनि थानियो बेलाय इम्पोर्टेन्ट kaito nono belai keno khasugo kaito nono belai keno hamjago abuni bagino nono naisingui tongo nono naisingte tini 2022 bosorongi thangka nungse tabuk phano khaki pilna bagai tamo tiar ingya khoda tam nung taw phano khaki pilani bagai tiar ingya khoda saimea kongka saiman chidi lama Jisu Kristo se saimea kongka saiman chidi keplai ke tongna bagai Jisu Kristo no sanango 고아기 캣동나바게 비니 타르시 야롱 수나니 난고 부팡 고아기 캣동나바게 하노 낭만이 하이 능 고아기 캣 어승살 제석바는 시트랑튼 어자가보 능 급라이 캣 그라켓 동나니 바게 능 지수 크리스토는 난고 보세 니니 아니 바게 베박 아멘 아버니 바게노 사이만 시디 Colossians chapter 2 verse ganke 13 okung sijak you were dead because of your sin जों गोथै दंमानि समसकनि बागै फियाबा तामंखा that God made you alive ताबो काइतरसनो गोथां खालायफिका साबनि बिसिंतै जिसु ख्रिस्टनि बिसिंतै with Christ निसाव he forgave all our sins बेबाक समसकनो बो नाकारिरो बायखा Hallelujah. Kaitor sono belai hamzaku. Sadiani kaitor ano belai ke hamzaku. Nini takuk te bukuk song nini jati masak rono saikhanar sidi kaitor belai ke hamzaku. Sadi kaitor nono belai ke hamzaku. Nini bagi kaitor na singi tongo bakha ki fil sidi ni sadi. Jisu nono hamzaku. Jisu ni bishini nini sumsung nakar zaka saikhanar de nini takuk no. Nini bukuk no nini jati masak no. Bo maybe saimia panangi tongkana nungsaso sayawa siya pano baka saiman nai saikhanar de bono tala sidi omo thangjak mung kongno sana bagai tala sidi o keplai kongno sana bagai nung tala sidi sasidi bono hallelujah verse 14 Colossians chapter 2 verse 14 he canceled the record of the church against us and took it away by nailing it to the cross. Wow! 무슨 똥통작 나이고 사이메 그 사이만 시디. He canceled the record niso. Nini je kesam record tongmani. Nini je kesam samung sitra klaimani a record. Tomung sitra tongmani record. Okay, kabang masaya samungo klaijak a record nini je tongmani. Apuno kaitor cancel khlaikya, delayed khlaikya. Saime ka Simon sidi. Khaki fil sidi. Bakha dukho nang nangliya. Khasrangya angna mo nangliya.
laijak no muito khalai khalai mukti bu khiklai nanglia nini bebak laijak a past a shitra no kaitor delete khlai ka cancel khlai ka amen verse 14 Colossians chapter 2 verse 14 he canceled the record of the church against us a sumsong ni bagi je man thai tong mani a saya samung khlai mani bagi a gobang ma tomung sitrao tong mani bagi sing je man thai mana tong mani abono kaitor delete khlai kya cancel khlai kya nung saiman sidi hallelujah praise the Lord tabule mune sidi kha kifli ma ngai tong kha kifil sidi a jisu sabo nung saiman sidi obo dormo ya nung dormo tang je jisu christ no hallelujah obo mothang sakmuni lama se obo so kaidoni nokuni a kaidoni busang mani mari se hallelujah maybe nung agina laijak no tuifan dukho na ngai tong na cancel as a laijak sitrani bagai nung angba homa tamja nung nani man thai ro aba hai hni pan nung bakha odro modro ngai tong na no nini bagai as a sitrani man thai krikha as nung saya khlai mani agi abuni man thai nini krikha okay abuni mazra nung tai man liya tang himale abo kaitor cancel khlaikia nini je ksam record no kaitor delete khlaikia cancel khlaikia hallelujah and took it away by nailing it to the cross bebak no sabonai pebike jisu christ nai pebike a cross sako kanta bujak mani baike a jisu christ cross tangi kanta bujak nung man thai tongoni bornakha nung je man thai tong mani asaya khlai mani bagai bornakha boruzukha bonai pe bikha already hallelujah tini kuma boro muni manya khushingya tongthogya khasrangya homonino mokhang somprajak reason kaisano a laijak no tuibo moito khlaio bokha dukho nangjago aboni man thai no mana kirijago aboni majra rjakna bo kirijago paikha nung kha kifil sidi abo already jisu cross sakao cross kanta bujagai nai paibekha te kaitor abono delete khlaikya cancel khlaikya nung tabuk tongthok sidi tabukle mone sidi tabukle nung khasrang sidi tabukle yapri sidi tabukle bagrum barsai mosa sidi tabukle thangai sai sidi nin takukno bonobo thangai saidi nini bo tlang jakha nini bo krikha hallelujah Belaike kaitor hamzago selo. Belaike hamzago. Nung nini life nai nai di. Nung cerai pro caya klaimani nini babu muito do narakba. No. Tomo muito narakba poni bon nono nok di tiklai roho kamu. Nung caya klaiman man thai tamo. Bonono ket nunang temposason lian tiklai roho kamu. No abai klaim le. Nini babu nung saya klai pon nono hamjago nung salai ja kam bagi botong thok jago joto drugs ai tong nai asrai sikla ro aborok jepro drugs ya ka nai bo drugs sa khabono pogi thangnai drugs ya kar mani abono sun muito darak nai joto buma bufano ansarai slai jaka ansarai tam ka hamsi akol mus bo sanai nung borok muni sututi se nini sarai jepro hamyano ya kare kahamo sokoi a kahamni konglomang nung sawhongke same kaitor bahaino tabuk nini kesamni kongno bo saya nung je tabuk jisu christ tui nakar jaka ketharangka kaham jaga sokpaikya a kahamno su bo saw a kahamno su bo nin thani nugo amen belai kaham sini kaito mung sabai sujakna kriya kahamno aboni bagai simon sidi verse 15 tamsa in this way hallelujah he disarmed the spiritual rulers and authorities. He shamed them publicly by his victory over them on the cross. Wow. Praise the Lord. Soitana hamushka lasima singsa klaikya. Tini soitan naidido. Jisune jepro cross kanda buo. Boko tong thokjagi tongo. Hok. Cross kanda buzaka. Buthar jaka thikya. Chini bagai kebeng kebongi tongoni thikya. Mana soitan ko tong thokjagi tongo jisu no cross sakao kanta bui bethariman kanai yangle abo bo je borong no lama koroi tono a rama koror jak borok no phiogi si tongo
서이단그 똥통자기 똥어 지수 트이야 양래 publicly 라시마 싱사서 클라이자기 똥어모 지수 탕이 바사 갑래 앞으로는 비니자 똥통마 그마이 탕까 보제 따블 아니 라스니 똥어니 비니 라스 그마이 탕까 지수 승선의 메센 카니셔 말했다모 서이단제 삭상은 급라잉자기 똥머니 아 서이단 메센 자카 할렐루야 same Tini kengma borong nono munui tongi mano nang Jisu no poito klayo hunai. Tini kengma borong nono saza yang itong mano nang Jisu no poito klayo hunai. Tini kengma borong nono sagna ya parang itong mano nang Jisu no poito klayo hunai. Eba keba baksa baksa nono okezo pa nang zagi itong mano dut omora koboro wa itong. Kenipan huni mano. Soitan apro Jisu hanin kable boss Jisu po ara mesen zaga korso kanta bu zagi itong. Baje pro tangi basa wa pai kenable. Yes. Same. Nung ang tinim loko lasima singsa pa nang itong tum. But amahai zora paitong, amahai sal paitong o. Mal brom ni bagay. Hallelujah. Borok sungno. Asung sasawo. Akaito ni. Yaga yak pasunga Kristo ay baksakan nognay. Apro jen nono bengay nero. Apro jen nono sazag yang nero. Apro jen nono cover han nero. Sabo cover apro 시작 nay. Sabo soy jagawo sabo wrong jagawo. 아버 스라이스라키 시작 나이. 할렐루야. 능자 프로 개맹 버럭바 인자고 뭐 뭉사석 사자고 똥통리. 아이는 문의 똥통리. Because 능버자가 능사이만 그나블래. 아 먹이 똥통리. 아 버럭 사이미야고. 아 저라보는 아까 꺼터먹가 함자 사이까버리. 따문에 카키 빌리. 가이트 너나 함자고. 니니 숨속 나가르 자카. 지슈는 수브라히니 것이디. Hallelujah. Akong su share klay ka budia borok no. Amag in this way. Okay. Kabang ma je spiritual rulers authority abrok lasima singsa klay ka publicly. Jisu Kristo kanta buzak pani bisingti. So, don't let anyone condemn you for what you eat or drink or for not celebrating certain holidays or new moon ceremonies or Sabbath. Okay. Tabuk nung abahay buta klajaki kiabo wepano. Okay. Ang tamlay tini kung borok sabat ni kog no sawo. Kabang ma celebration ni kog no sawo. Abro ba ki borok phem log jagi tong. Ay kaba lama korro jagi tong. Verse 16 no abro tin oro sawi tong. Verse 16. Colossians chapter 2 verse 16. Kanadi. Ang kogre porishwan. Abo baino norok ni samung nung no tuyi eba ter no tuyi eba tal ketal ter no tuyi eba sabat sal no tuyi tamo khlaine khlaya kebo bai kokta saradi kebo no kokta saradi kebo no kokta saradi a kogrok nin khaniwo important tang situng sabu no sumso saka Jisu sabu no darte nin kaito no kongo Jisu 사부는 다를 때는 그탈 지슈 사부는 다를 때는 뭐 당작 뭐 지슈 이게 important 사부 지슈 보이너노 사bat 니 파이나이 티클레로 허디 그방마 celebration 니코 그방마 마니나 니코 그방마 아인 까눈 꼭 버럭 두비 파이나이 티클레로 허디 아부 important 닌 타니워 더문에 지슈 니코 나게 와우 accept 카이디아브노 와 아니 지슈 아니 숨섬 나카카 아니 지슈 아니 바게 꼭 크나 파이kia 아니 지슈 오케이 아니 바게 크로스 사가 트이kia 아니 숨속노 너리를 헐바이kia 트이몽노 너리를 헐까 뭐 탕작 몽고세 오케이 아 꼭으로 그 각성장나 accept 카이장나 꼭 지슈니 꼭노 사야위 사바니 꼭 지슈니 꼭노 사야위 오케이 테크분 셀레브레이션이 꼭 아인 까노니 꼭 어머 클라이디 어머 딱 클라이디 오케이 아노 클라이디 히니 카이토 지슈 크리스토노 러허리야블레 안 클라이만 양이 똥카 아버니 바게 지슈 크리스토노 러허로 오케이 앙노 클라이마나이잖 깨봐 지슈 파냐나냐 앙 클라이마 양이 똥크 앙옹커리 파이메양이 똥카 숨속니 아 트이몽니 앙옹커리 파이메양이 똥카 아 트이몽니 앙옹커리 마양이 똥카 아 프로블렘니 앙옹커리 마양이 똥카 아 뭐 탕작보나 앙나위 마양이 똥카 니지니 클라이 아버니 바게 지슈 파이블라 아니니 베박노 클라이냐니 바게 니니 베박노 클라이냐니 바게 할렐루야 저번에 바기 땀 사오자가워
Okay. Kebang ma tal ke tal ter. Mana kebang ma ter kiri je ba. Seng ang ti bum kuliah. Kebang ma tongo ter. Okay. Even that Christmas. Okay. Aba hai rok seng. New Year. Aba hai ke seng ter je pala le mani. Okay. Aburo nini an thana si important liya tabo. Important Jisu Christos si. Nang aburo no focus tak lagi. Aburo no timang nang asal excited tang sidi. Nini excited ang zag na Jisu Christos na tuising sinay. Hallelujah. Praise the Lord. Tabak ang pori tong kanadi. Tolani kanadi. For these rulers are only shadows. Okay, these rulers are only shadows of what the reality yet to come. Kaham ke kanadi. Kaham pori di nangke. Okay, Bible gana nadi. 17탐 세역동 포르디. 어머띠로 버스강어 따모 응노 응야 아버니 삼빌리 시미세 사보 떨국 니니 삼빌리다 떨국 나 능다 떨국 사보 떨국 사리다부 보보 떨국 아 25 디셈버다 떨국 나 지슈다 떨국 보보 떨국 뉴 이어다 떨국 na o sal rok no sanam nai singsa no sanam nai am malik torko bobo torko tini sabat pu setat de pu man de pu okay tamo tuis de pu bobo torko a tuis de setat de a sande bebag no sanam nai jisu da torko na setat de torko ha dosta ain dosta keram think tong bebag no bobo torko sadini ni bagai a dosta da torko na jisu da torko Oratam saitong ba amorok bebang no kaisa sampilise. Okay. Zemon tabuk light yang tong ang dugalama habi thanga puila sampili sogi grau. Okulogani light tongo. Sampili abo soyable ang jepro habiri o a duglamo abo so soy. Ge puila jengi phaimani a bebang sampili mang. Tabuk soy reality ni sabu sokpa kya Jisu Christo sokpa kya. Tabung nang se bobo important ngzak sampili no the important ngzak na Jisu no the important ngzak. Really? Tini kemo borok tamzani interest nangzago. Okay. Haze sampili rong ni kong no sawi. Haze sabat da de hai ka ba kabang ma ain canon rules regulate amono tamzana sing important nangzago but khorok sana pan direct Jisu Christo ni kong no ang sapai mani khnaya. Ang timang sengo chini rules and regulation okay chini omok chini niyom are niyom rules and regulation tam sabat direct omotiro bus kang tamu no inya abuli sampili simise ang sampili bai tong yeble ang original sanango ang original samo abu Jisu Christo ambai tam saba ya phang hunke Christo se sijang tong na blero kang ke pordi Colossians chapter 2 verse 17 aje ter hunmani sabat hunmani ain hunmani rules and regulation hunmani gabang ma tam palai le mani aborok tamo abo bus kango tamo ungno ingya aboni sampili se piaba original ya phang sabongke Kristo hallelujah getabuni ni bagai bobo sadi a ya phang no da nang a soi no da nang na sampili no da nang nang se bobo no nang sadi tabo Hallelujah. Nung Christos tong ke tei tang wana jang ni ba. Nung Jesus tong ke tei tang ni ba bobo ni ba si important thai ba tai. Ha? Kaitor zero hormoni solution. Kaitor zero hormon lama. Kaitor zero hormoni samung. Kaitor hormoni pohor. Kaitor hormoni mathangjakmu. Kaitor hormoni kubui. Kaitor hormoni bebak se ni thani wo. A bebak sabo Jesus Christo. Ke tei tam ni tei kubun kok no tam interest ni. Aka angke batang abro interest na thai nangke batang interest na thai kuno tai interest na don kriple sampilian bagi important ya a soi malik aya phang bos important ble wow saimian no bodo busika busin tong na ble omorong no saiman mani yagulo khana mani yagulo sudo nang buji main ya confused nang jakote kun khaina kare hallelujah Zara prosno sengte borok kubui kemai thangjago. Baksa asik question clayo sometimes irritate nango. Because Jesus sabo
saman ya gulo sudu se question khlai ko o te assembly rong na tui nono soi original ya pharka soi malik soi ya phang no sung saiman kangke tai tam ni bagin nang hai na hai assembly no tui ning question khlai pi tangi important okay hallelujah jemon bihik bu sai wala le ma hai khoroksa bu sai bihik ni kong no sai oi o te khoroksa buri ni kong no sao gtam mai nu kong wala ma sok pai okay khoroksa bihik bu sai ni kong no sai oi te kubun chala ni kong no sao gtam mong nu kong wala i sok pai nini bus kang nini sala tong nini logi shong tong bini kong no sasi di bono tarif khlai di bono khabasar di bono encourage khai di tangi ning bini bus kang te khoroksa ni kong no sathai ba hallelujah or tam sasam no chung bini mong no kusuk khlai ni ba nini thani o nung jisu tong bini mong no kusuk khlai si bono lob di resap di bini kong no sasi re tai tam ni bagin ning te ni kong no sai tong ba abo khoroksa bihik okay busai ni kong no sai oi te kubun chala ni kong no sama hai khoroksa busai bihik no okay hamza ge oi te khoroksa buri no hamza mani kong no sama ni hai nin logi shong jisu christ na bla tabu bini kong no sadi bini mong no kusuk khlai di boss nini bagi original boss ya phang boss busuk bebak boss bini kong no sasi di tam ni bagi le neng ha a sampuli te kubun a laja ro no sawi tong ba te bo bhage buzir nai or obon sawo amo tuiro amo bus ke ta mong no ya aboni sampuli si pe ya phang sabo jisu christ hallelujah busin tong manya ble kai to belai hamza ko sung belai hamza ko ham mong sabai compare khlai jak nai kre amani bagin sung tola por ke tam no don't let anyone condemn you by insisting on pious self-denial or the worship or angels saying they have had visions about these things their sinful minds have made them proud tege se tam nukjak tabuk nadi kaitor bai imango phunukjak kha hnei sakno kotor khlai tongnai abotui borok bai majrata bejak di abotui borok saka saka kaham ke tongdi hno suari rokno suri di hnei bo hno okay bo saisung sak kaisa wansukma bai krei krei no torjak botong maksaba imanga angma ge phunukjaka oma ge phunukjaka rokni salai ठीक है नों तमन इमांगो phunukjaka ba mungsa sangka okay तमन kai to bai nang sajak angke apply khaini life use khlai okay nang sak torjagai te khorsan nang control khlaina ta thangdi hallelujah sing elambang ni kongno te khorsan thani tuniri maniyo bo abono busuk jara bini khlaina go shuina busuk jara bo bukhaw thewina khana bin thaniyo kebno sing control khlaimanya no ang no control khaimya nang ano control khaimanya nang ba ang bai control ta khlaijak di nang ba haina ano control khanya ta thangdi sing jotono sabo bai naikol jakna nangnai teidol jakna nangnai hingke a jisu christ bai simino hallelujah bini fola bai তাহলে physically বচ্চিনি বিষয় করে as a holy spirit hallelujah আপনি বাগিনো गोबां बर गोबां कक साफायनाय गोबां नियम कानुन तुबै फायनाय ए आना कायतो राखिस फनो खोनादि न कायतो आना हामजागो बानस कक सानाय कायतो नन हामजागना ब्ले ब नन कक सानाय hallelujah kaito ano hamjog ano kok sanai kaito nono hamjog nono kok sanai nang binis khanadi kebni ta khanadi ani bata khanadi te khoroksom ta khanadi kaito belai hamjog usungo hallelujah praise the lord they are not connected to Christ abahai anahake phunokapu omo phunokapu nadi they are not connected with Christ. Kaito kun lenden kriya bororo. Amprotamsa. The head of the body, for he holds the whole body together with its joint, ligament and
It grows as God nourished it nisal. Verse nga ke 19. Bo Kristo Krongno Keromlia. Kristo bai se busak klang kiling ragai zora bai zora. Krapsa ke nanglai kaitor naima haino tororugo. Hallelujah. Ang pulan si poritong kanadi. Kaitor bai imang punukza kahanay sakno kotor klai tongai abuti borok bai mazrata berzakdi. Abuti borok saka kaham ke tong dihino. Swarirokno suri dihini buhino. Bosasung sakaisa wansukma bai. Geri no. Torsazak engi tongo. Bo Kristo bokrok no ke romlia. Kala de kam ke bo Kristo bokrok no ko romlia. Kristo bai se besak langkiling engi. Okay, zora bai zora krapsa ke nanglai kaitor bai. Kaitor naima haino tororugo. Ora direct kong kita mo chini connection Jisu Kristo bai engnani nangnai. Okay. Kaitor lama hisabe sablo rohor Jisu Kristo no. Ketaw phorongma bo sabu sokbaine a Kristo ni pholan no phorong honnai. Sung join kaitor oro tongo oro Jisu tongo ayang sung. Chini kesaro sabo Jisu Kristo. Bini daratin chung kaitor no kong sokbayo. Tabuk joto chini thaniyo sabu phorongnaय baithang bo phorongnaय. Bo tabuk sung saimano as a physically mane bosago krei ambagni Kristoni phola hani elambago mention khlaijago. Hallelujah. A Holy Spirit ambang a Holy Spirit tangi asi important gangke bongka tabuk chini thaniyo bebang je ayangni je tamnai order chin thani re phayo chini orani bo ayang tuni riyo a Holy Spirit ka helper no abani bagani bono. Amen. Sam bagai bokrok ke bungna ta thangdi. Nang kai to rongmaya ang kai to rongmaya. Sing tabuk akai to rohor mani a Holy Spirit au bai sing tidul jata nangnai. Sam bagai no jetu sing ke bokrok ya ba ang mono control khaimaya nang mano control khaimaya. Ang no control khaya thangke ang saksana kai to hormani kalayo. Nang mano control khaya thangke nang saksana kai to hormani kalayo. Nang bo kai to riya ang bo kai to riya. Kai to ni jaga tongo a kai to Jisu no rohor ka nang tabuk tangi kai to nukungni nang Jisu bai kerengka ang tabuk tang kai to nukungni ang Jisu bai kerengka ko tabuk nang sau bai kerengai kai to nukungni Jisu bai kerengai hagen nang tabuk sabni mak khanai bini no mak khanai ang sau bai kerengai kai to nukungni ang Jisu bai kerengai kai to nukungni ang sau ni mak khanai Jisu ni mak khanai hagen saiman khnable chini connection Jisu Kristo sengnani nangnai jeng boro yarong suna nangnai Jisu Kristo keboni thaniwo yarong sunata thangdi Jisu Kristo Omog leader bai ang kerengai tongke taise sujug subida manano naidi nini thaniyo sujug subida renai a omog leader ya Jisu Kristo se kathar khanyai sabo bono mothangja bono renai sabo bono sam bagino nang nini khalo abo Jisu se kwbang khlaidi yarong bini oso surdi sengsaro suroi nang lama ta korodi kebono sujug subida rimanya a sengsani srapsani manmana nang sujug subida ta handi mol brumni a sujug subida mol brumni supply mol brumni connection an kaitor basitongni Kristo basitongni amen nini het sabo tabuk saiman kanable Jisu Kristo ani het sabo Jisu Kristo nini bokrok sabo Jisu Kristo ani bokrok sabo Jisu Kristo nini connection sabo nani Jisu Kristo bai ani connection sabo nani Jisu Kristo bai a Jisu tamke samongklai through Holy Spirit so nang Holy Spirit bai tui duljak nangnai ang Holy Spirit bai tui duljak nangnai hallelujah nta bahai kya bo honai nta sungpiudi connection Jisu khlaidi nungno lama mane nungno busuk jar excellent level so ning saiman glak just continuously bini kognot khnadi o elam baga sijak tongmana ona poridi buzidi khnadi koroksa borok preach khlaiyonga bini thani o je bible lo ti je explain khlai tongmani abono khnadi ab nini benefit ni pabe teikte mungsana ta nahardi bini hair style na nahan nanglia bini dress style na nang nahana nangya koroksa borok je pro share khlayo a kogno je explain khlai tongmani a revelation je mar abono su nang khnadi a borok bai ni kun lenden krei nang ang bai kun lenden ta naragdi ang ni kai to ya nang ang bai kun lenden narana ta thangdi ang ni kai to ya lenden nang kai to bai singna nangnai Kristo bai singna nangnai Holy Spirit bai singna ni nangnai borok ni main problem abono borok bai lenden thang rana thango
Yes, as a borok hisabai hamjak lainai kerengui tonglainai kha basar lainai khoroksa mal lainai fellowship khlailainai abo bebang no thing no tongo but nini connection Jisu Christ lo sengnai nangnai nini lenden Jisu Christ bai sengnai nangnai amen borok bai lenden nang ma bagai tini lama koroi tongo a borok selar jaka nang bo selar jaka ang tini selar ka nang bo selar ka tini Bible study India nang bo khlailia abo haitang thang Hallelujah. Kaito suna hamzak. Noro buini kok sara badu sidi. Sabo setar de suri, sabo sabar mani, neng tabuk sabo no mani sadi. Tini kema boro ba ke sao. Omo boro ana ma ke sapayo. Tam lenden bo ba nini. Omo boro ana soni bar suri dihno, aro bar suri dihno, som bar suri dihno, omo tasa dihno, omo ta neng din. Tam lenden nini a boro bai. Neng sabai kereng ba Jisu bai namle, a Jisu no tam sa. Tam phering bono no tam serang kan nang bin thani wo nang yarong surjak nang bin thani wo joto man nang bor bin thani mani tong na bole nang tabuk a Jisu ni kong no sasidi hallelujah puni kong no sawi ta ba kang borok ma ke sung horo chin par borok suang nang mai marung suka Kristan rok te te ni sa bui suang nang mani bai ni tam len den bui tomu sitra tong mani bai ni tam len den nang to Jisu bai si blek kereng ja Arong sendiri connection narak di bunyi bagai wana mang neng zelama koroi cuma neng saja man. Nin kaya ni bagai wana zagne kere neng Jisu bai kereng ka abu ni bagai neng tong di. Oke nini ani tabuk ak kereng mau sok pai ka ando kong sok pai ka diu di tamo mono kubinyo saire nani. Bok kubinyo go siya ka bini bepa. Ak kubinyo go siya ka bini bepa. Haleluya. Tabuk koroksa boroni pi kunga harpeng nangjak. Nini pigung harpeng nangjak. Aus ba dot nengano salai sabo. Bin bepa. Ang bin pigung harpeng tong ba harpeng genang ni saka. Bongko sina na ka bin bepa ble. Hallelujah. Abun bagai no. Jisu bai sing connection ka bini thane sing halok manju ka bini thane sing yarong ma solaine aro sing ma tongai bini sing ma khna laine kebuni khna ta thangli. Okay. Ang waire wai sao. Ang jedini seller nai, okay, live file means nor kaitan kok sering na tong nai ba. Ang tuma ngi phanai live sok file abon mane norok tamo Bible pori tong nai, norok suri tong nai, Jisu be connection kari ke tong nai ba hida. No, aba hitang di. Oh, or brother or bin salbusuk osung sara tong na bukun saimia. Ba salbusuk live ma ke sai abu kun guarantee kare. Piaba neng saiman di nini logyo Jisu logi tongo daily tini bo kana bo salbon bro abuni bagi no a Jisu bai connection narana bagai bono lob na bagai suri na bagai din kaisa ta khalasi di bolen neng bai daily tongo neng khitangile kaisa dino si bono suri nai ba boka daily no na hamjago boka daily no na naikolo boka daily neng bai tongo neng khatange ya sonibaro sukrubaro mongolbaro simile neng bono suri nai bo bai lob nai bono kok bo bai kok sanai ba boka daily neng bai tongo neng bo daily bo bai tongdi bo daily neng bai kok sango neng bo daily bo bai kok sadi bo daily no na hamza go neng bo daily bo na hamza di sarai ble hallelujah kun dine kaisa date particular su sok paya ta no awa hai useng ya tangai because ani kai taran daily hamjago so ang mono daily hamjak nai ani kai taran daily naikolo so ang daily babai tong nai ani kai taran daily ani jamon supongo so ang daily bono hambaire nai no kaisa date kun dine useng ya daily hallelujah amagi tong thok sidi verse 20 otamsa you have died with Christ. He has set you free from the spiritual power of this world. Jisu je dini tuyo adini nang thaiya. Je polahamya je sungsani pan mantra santro keplai ni tongmani ni sakawo tabuk Jisu bai baksan nang thaiya a Jisu bai nang kerengka mono subra hine gosika a mathangjak mong sokpaikya a kaitor nu kong sokpaikya abuni bagai tabuk sungsani mantra santro tantra mantra te bini nini thaniyo adhikar kerikha botai phan phunogui manliya nini langmawo. Hallelujah. Praise the Lord.
Saiman ni sini mungno. Det setan. Kun odikar kere Nini Langma. Aphala hamya. Kun odikar kere Nini Langma. Jisu thipuro nang bo khobjaka ang bo khobjaka. A Jisu kanta bujapuro nini bo sumsuk sakak jaka ani bo sumsuk sakak jaka. A Jisu thangiba samabai nang bo thangjak mo khobjaka ang bo thangjak mo khobjaka. Hagatamo keplai jaga sokpai kya. Sengsani a mantra santra pantra aboni te kono. Noke odikar kere kya nini ani gane thane Nini ani gano pai basa pai nyani sudo bini odikar kere kya. Hallelujah. Praise the Lord. Someone bagino, so why do you keep on following the rules of the world? Gatabo nung sengsar bai lenden se kere kya. Je theitai tomon theipai kya. Ha sengsar ni bebal Jisu rozoi tang bai kya. Nini kono sengsar bai lenden kere kya. Amagi sao tangin ning tabu pan sengsar bai lenden naragi tongko. Taham bagay nini bagay as sengsar as important. Tangi as nung bona as belo ri tongko. Angos sengsar tongo tangay ani kaito rano tondo itongo. So ani duty tamo ani kaito ni mungno kusuklay na ni. Wherever sengsar tong pro sengsar no kaito ni mungno kusuklay na. Jokna ho sogoi pro jokna ho tongay ang kaito ni mungno kusuklay na. Ani duty bini mungno kusuklay na ni se. No sengsar ka hamrana ni ya. O sengsar ni kebo no ka hamrana bagay ya ang o sengsar tongo Jisu Kristo ni bagay. Okay, tabak ang o sengsar tong te kaito ni mungno kusuklay na. Jepro ang sukna ho tangi sogoi na ang sukna ho tangi kaito ni mungno kusuklay na. Ani duty tamo ano sanamay siya no. Okay, ano aze matangjak mo tonay siya no. Bono bini mungnang kusuklay niya ni. Sray. Ang naroon ka hamra na bagay laiba pa ya. Okay, nung anak ka hamra na bagay laiba tong ya. Tamo, nung ang bakaitor ba connection, nung bakaitor connection. Nini bagay bakaitor tong, ani bagay bakaitor tong. Kaito nono ba hamjago, ano ba hamjago. So individual connection kaitor besin. Hallelujah. Nung bakaitor, ang bakaitor. Nung tanman tamo nukong kaisya. Ang bagay sing kathalayo. Ang bagay sing nukong kaisya. The body of Christ. Jisu bokrok bini busak ni kaisa part sang. Okay, yak bahay no bokrok bay kerengjak. Okay, khunju bo bokrok bay kerengjak. Yakung bo bokrok bay kerengjak. Mane tamo nukung kaisa, basak kaisa, ambagi sing kerengnai tonglayu. Ban lenden ke sabo yak bo sabni common khana. Thambuwari tonga thap. Sab dagi, bon dagi na ble. Nge awar jagi tongnai ayakung ke sabno sahor, o bokrok no sahoro, ano thambuwari tongka. Nga obokorok sabno sapi yak no sawo thani reigra sidi thap nukhonable thampui war jagai tongnai bo bokorok by connection o thangi pradap ke reinai bo bokorok by connection nung bo Jisu by connection tongdi ang bo Jisu by connection tongnai a connection tongmani bagai bufuro sabno bahake suba lainai bufuro sabno bahake naikol lainai bufuro bahake kurung lainai a bebag no a bokorok sungna alert khlai renai wisdom renai dagi nai okay kalai sakan sung mo kathai malai ne kutumlai malai ne tebo bini mungno sung kusuklai malai ne. Hallelujah. O yakung ni kuno bokrok bai lenden se kere kya paralyze engjak ara thampui pon wari tong ni kuno reaction nya o yak go thang aro ha kere ya tangai o yakung paralyze engjak kuno sense kere kya o yakung ni bo thampui war jamo sai malia nge bo bokrok no sahori malia lenden kere kya bokrok bai nge yak go thangi subai mania nung bokrok by lenden ang bokrok by lenden a bokrok sabo Jisu nung mo Jisu by lenden ang mo Jisu by lenden nung mo Jisu by kerengjak ang mo Jisu by kerengjak so connection Jisu by singdi hainu sing kerengi thangnai nung ang kerengna thangma by sing kerengi manya salsa bolai kaglai nyai sing abo nukjagoi tung sengsaro nukhum kaisa ni tonglai tiru kerengjak ni tonglai yanglai bolai se kaglai su tangi hayeng ayeng kerengjak kerengi bagai nung kaito by kerengni Jisu by ang Jisu by kerengnai Nini bo Jisu by kerengjak ang bo Jisu by kerengjak nung mo bokrok by kerengjak ang mo bokrok by kerengjak haino kethalai ni sing tangna nung mo kerengjak mo kerengjak ara ta ketha di man je kethai thangnai ta malai je ban malai nyai jesek bising ni panung jesek kami bising ni panung teng taon ni panung teng te kubon des ni panung teng sing malai thebe malai nyai kereng thaiba ma kereng lai ni sing tangna bokrok dagi mani bagai but sing besak musung te kothum lai kyang ke tamlai nai bodol khalai ke tamlai nai salsa bai walai ma sok pai nai babang kurui thangbai nai but bokrok bai kereng rojak mani bokrok bai kothum rojak mani a kothum laima a malai laima abo hongke bini mung kosongo sing musung te malai laima ni ketamang walai laima kuru laima sok payu. Hallelujah. Praise the Lord. Saman bagino the body of Christ o ministry ni bising te wasapon nok lai abo hai borgo sing malai laika wasapon saime abo hai borgo sing okay sini lai man laika bahai ke joto no bokrok bai dagi jago joto bokrok bai ke
tini akkereng lai mau sok bai mani bage amen sini kai to belai kaham jago senno haleluya sabun bagi no nengang klai nang ya kerengi simis tong lani seng kerengi tong ka haini samung sawi thang okay don't handle don't test don't touch ni so such roles are mere human teaching about things that deteriorate we use them ni so ang pori tung kokro ikana di tam sejak tong verse 21 isimi yakta radi tasadi ta thangdi khanmarok no rakhogui tongba norok tamungei yakta radi tini kengma jaga abai sejak tongo tasadi ta thangdi ta tangdi aptirong tam bagai rakhogui tongba samungo phanangjak heno omotei manirok samung nangya engei phaibayo omorok engkha borok manok mani kerongsi borok phunangmani kokse hei bong narata thangdi abo kaito do sa hei bobai kokta sadi nono kaito do sa hei a borok bai ta thanik kokta sadi kaito do dagi abo hainangi donglo tini hei bobai kokta sadi bobai lenden ta narandi hei bobai kanak kaito do dagi ba nono kaito do dagi sadi borok da dagi na kaito do dagi tang borok dagi mana khenaka ba nangase tang borok dagi mana khenaka nangase tungma jagao brother bin bai kokta sadi bobai halok tang narakdi aba hero khana sabo brother bin tamo bini tamo tong tang yasuk bo important na klaiba Jisu important thang nin life Jisu important kangke sabai tam kanek narani nang bobai dagi jakdi borok baile tangi dagi jak nai ba no ang direct saw nin life ang important ya nini life Jisu important nang Jisu bai lenden naradi bonono ta dagi sadi o phona sabai kokta sadi nei angle saya tongdi so borok banok mani borok dagi mani okay aborong no nang takhna di borok tam saba yakar di tasadi ta thangdi ta tangdi ab borok dagi marok nang takhna di okay ab bebang no borok phurangmani kokse aba haifano soirok no ma surinai saka kaham ma phunoknai besarok no panjalei no ma satoknai hinai hinmani akok rok no bo akok elemi hai nugo phiaba sak musung marok no kisafano khalei nargai manya okay okong saw nang no ekok rong takhna di a sakni musung te ongkromana kok rong takhna di badu di abrong no abo nang ang bai kun lenden kari tabuk chini tamo a kerong bai lenden kari kya seng Jisu borok katal se te amon bagai seng yarong sota Jisu Kristo se seng basa thai Jisu Kristo se jeto seng Jisu no subra hine goshi khaba tabo amo thangjak mong sokpa kyaba continuously ruthanani was the direction no mani fola Holy Spirit abono khnanani te ya prishana simisi amen so tinasang siteng paripal ke sengkai tona hambarle father nang tini frangka ini frangma enough sini langma bo nusuni kibia nusuni yakadia kapla Jisu ni mumbai ke bebak ni bagai nona hamba ya faro nono the body of Christ or team ni bagai hamba ya faro or ministry ni bagai nona hamba ya faro nang asuk phrangi tong bagai nona hamba ya faro nang logi tong abni bagai hamba ya faro nang charoi tong nang chubawi tong nang protection roi tong wisdom gyan roi nang suni ya pressure tong nona abni bagai hamba tin thani submit klai kapla Jisu ni mumbai ke amen 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 so tina sang siteng ang tomon mangke khana haino hai laibo sokpai pionai amen